Nena Čanak, dobar den, dobro večer. Bara publikata, veke so godini intervju so Nena Čanak. Čovjek koji 30 godina ostano principijelan тука на политичката сцена, не само во Србија, туку на Балканскиот полуостров. Многу работи за вас знаевме, читавме, слушавме, ве гледавме на интервју, не знаевме дека имате македонско потекло. Pa da. Nena Čanak, Makedonецот. Moja baka, očeva majka, je bila iz Kumanova, Slavka Džimrevska, i onda je, kada je završila učiteljsku školu u Kraljevini Jugoslaviji, onda je po pozivu raspoređena u Vojvodinu i tu je i upoznala moga dedu Nikolu Čanka i tako je iz njihovog braka je rođen moj otac Milan Čanak. Значи, вие сте од Куманово, се Куманово е многу мокно место во Македонија, премиерот од Куманово, министерот за внатрешни работи од Куманово, Нена Чанак со потекло 1/4 од Куманово, што ќе рече дека Куманово има една сериозна политичка тежина и во Македонија и на Балканскиот полуостров. No ne samo to, to je važan, kod Kumanova je važna raskrsnica istorijskih događaja od Zabrnika pa nadalje. To sve su stvari koje se treba setiti baš zato da bi se setili koliko smo svi zajedno povezani i koliko smo usmereni jedne na druge. Jedna od važnih stvari koje sam naučio za 30 i evo, koliko je, 3 godine, koliko sam aktivno u politici, je da je čitav Balkan sistem spojenih sudova. I da praktično ne možete razdvajati, može se praviti razne države ili ovo ili ono, ali sudbina ljudi koji žive na Balkanu je jako vezana uzajamno, ne samo porodičnim, ne samo prijateljskim vezama, nego suštinski i ekonomskim i političkim, jer kad se malo odmaknu sa Balkana, nas sve zajedno gledaju kao jednu celinu. Или се уште Јосип Броз Тито најдобро во наводници можеме да го објасниме во Африка, во Азија, во одредени турнеи, снимања што ги правиме, од каде сте од Македонија, па вие дека објасните од Македонија или Србија, полесно е да кажете Јосип Броз Тито, Југославија, СФРЈ, колку и да била нели таа држава добра или лоша, меѓутоа, како велите, тоа што не врзува, некое минато кој било многу подобро од сегашноста во која живееме, се плашам и подобро од иднината. Tito je velika istorijska ličnost. Podvlačim i istorijska i velika. Da. Gde se, kad kažem istorijska, on je u istoriji, on je u prošlosti. Jer je, evo, već 43 godine čovjek mrtav. A politički je on i dosta pre toga prestao da igra ključnu ulogu u donošenju političkih odluka. Međutim, ono što je nasleđe Titovo, koje nije umelo da se sačuva. Ostavimo na stranu elemente diktature, koja je naravno postojala zbog jednopartijskog sistema. Ostavimo na stranu leva skretanja, kako se to zvalo, direktnog terora posle Drugog svjetskog rata. Ali zašto se zaboravlja da su u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji niz naroda, niz narodnosti, kako se to tada zvalo, dobili mogućnost jednog ravnopravnog tretmana i dobili mogućnost za razvoj kakav do tad nisu imali. U krajnjoj liniji, ta priča o tome da su, ne znam, Bošnjaci ili Makedonci izmišljene nacije u vreme komunizma, ne, u vreme socijalizma, ne komunizma, su te nacije dobile svoju mogućnost da se u jednom dobrom smislu prepoznaju. U dobrom smislu, u smislu ne stvaranja nacionalističkih izolacija, nego naprotiv, ugradnje svega toga u mozaik evropskih nacija i to je ono što je Jugoslaviju učinilo velikom. I zato je ona mogla da bude uzor i zemljama iz pokreta nesvrstanih. Koliko god se danas neko tome podsmevao, taj pokret je bio alternativa blokovskoj podeli sveta i hladnom ratu. Ratu, hladnom, ali ratu. Upravo je to ono zbog čega, naravno, da stvari koje bi danas bile duboko anahrone i to treba odbaciti, ali odbaciti kompletno ten period druge Jugoslavije kao nešto što je pogrešno, kao nešto što svi zaboravljaju, je pomerilo zemlju koja je imala 90% ruralnog stanovništva u zemlju gde se taj procenat smanjio na 40, to se stalno smeće sa uma.
užasni zemljotres 63. godine koji je pogodio Skoplje. Mislite da bi neka druga država mogla tako brzo da izađe u svim svojim potencijalima u pomoć ugroženim ljudima u Skoplju 63. i da izgradi novo Skoplje? Ili Banja Luku, kada je bio zemljotres u Banja Luci, ili sve nesreće koje su nas zadesile, a bilo ih je mnogo. Kad pogledate danas, onda vidite, evo ovde, da svako malo, evo po Vojvodini imate poplave, a o sušama neću ni da pričam. A ostavili su nam još iz Austro-Ugarske sistem kanala koji bi to mogao da reši, pa ni to ne može da se održi. Dakle, politika se meri po svojim rezultatima, a ne po tome šta ko posle o njoj priča. Čanak, snijeme tu kao Novi Sad. Novi Sad ima neku distancu od Belgrad, međutim, znajte, imam čustvo дека kao Putin bi padnal во odredana depresija, дека je gubi vojната, дека ќе му биде најдобро да почне да чита српски медиуми, тогаш ќе свати дека влегол во Берлин или влегол во Брисел, дека не ја губи војната. Затоа ви спомнав, нели, приказната или секвенцата со Тито, бејќи 1948 година и информбирото, ние кажавме, ние се определивме всушност на која страна сакаме да бидеме како југословенски народи. Имате сега една секвенца на Кованица, која мислам дека е суштината, сршта на се оно што ни се случува сега во Србија, во Македонија и во целиот овој регион. Како видите, не е Србија мала Русија, туку Русија е голема Србија. Всушност, нели, алудирајќи на тоа што Србија го правеше во текот на 90-те години, војна веројатно Хрватска, војна Босна, Косово и така натаму, тоа сега Русија го прави во Украина. И тоа е суштината, сршта, и со таа реченица всушност може да се објасни се. Може да се стави точка на било кој интервју после таа реченица која ќе биде кажана. 3 пати сте биле во Украина. Што се случува тамо, што се случува тука во Србија, гледате, ние од страна кога гледаме рибника, убиства, деца, протести по улици, кршење помеѓу Запад, помеѓу Исток, руско влијание, руска агентура и така натаму и така натаму. И влијанието на Србија како центрифугална, центрипетална сила во однос на другите држави е многу мокно, многу силно. Сите тоа го чувствуваме. Da je Rusija velika Srbija, to se vidi po greškama koje pravi. Jer pre 30 godina, kada je Slobodan Milošević pokušao da napravi etnocentričnu veliku Srbiju na prostorima bivše Jugoslavije, videli smo kako se to završilo. Uglavnom se završilo tako da tamo gde nije uspelo su etnički Srbi proterivani, proganjani, a i dan danas nose oni koji su ostali stigmu i krivicu tog vremena. Čak, verovatno, ljudi nisu ništa krivi lično, ali ih prati čitav taj imidž loše strane koji je napravio Slobodan Milošević. Imate Milan Babić koji se obesi во Келија, нели? Naravno, naravno. Сушно са To su ljudi koji su не bili... може ке да се соочи со грешките на една политика, нели? Се извинувам, мислам, што ви... Ne, naravno, ali zanimljivo je što sam pre neki dan gledao jedan intervju Arnolda Schwarzeneggera, čuvenog, jeli, bodybuildera, glumca, Terminatora, I'll be back. I taj filmski velikan kaže da je pitao svog oca, koji je bio član nacističke partije Hitlerove, kako si mogao da budeš deo nečeg tako užasnog? A otac mu je odgovorio, zato što su me slagali. Zato što su me sve vreme lagali. Da to radim u ime Nemačke, da sve to što radimo je pravi, častan cilj da Nemci i Nemačka budu veći, bolji, superiorniji i tako dalje, i tako dalje. To me nateralo da razmišljam upravo o tome koliko je na lažima zasnovano sve ono što gledamo u proteklih više od 3 decenije na prostorima bivše Jugoslavije. Koliko je na lažima o srpstvu, o, ne znam, o mitomaniji Dobrice Ćosića, da gde su Srbi, tu je Srbija, a da su granice Srbije granice srpskih grobalja, su nastale tvorevine kao što je severoistočna Bosna i Hercegovina, koju nazivaju Republika Srpska, gde je Dodikov interes, tu je Republika Srpska, a granice su joj granice masovnih grobnica nesrpskih ljudi. Pa kad razmislite o tome, onda shvatite
da zločini nad Srbima koji su se događali u tih 30 godina će isto proći i prolaze isto kao što su zločini nad Nemcima u Drugom svetskom ratu. Jer nemojte zaboraviti, 6 miliona Jevreja je platilo životima politiku Hitlerove nacističke partije. Ali je tu istu politiku platilo životima 8 miliona Nemaca. Ali njih nikad nećete čuti da se spominju kao žrtve Drugog svjetskog rata. To je tragedija suštinski onoga u šta je politika Dobrice Ćosića, Srpske akademije nauke i umetnosti, Srpske pravoslavne crkve, to je Crkve Srbije, i čitavog tog nacionalističko-centralističkog jezgra dovela ljude koji žive na ovim prostorima, da najedanput svi mrze Srbe zato što su agresivni, primitivni i tako dalje. Što nije tačno, ali je to rezultat podivljavanja kroz koje su prolazili lažima u proteklih x decenija i koje se nastavljaju. Spomenuli ste, izvinite, spomenuli ste ove proteste koji se dešavaju na ulicama. Ti protesti nisu uopšte protesti, to ljudi ne razumeju. U startu su ljudi izašli na ulice, 100.000 ljudi izašlo na ulicu zato što se osetilo užasno ugroženo zbog najstrašnije stvari koje može da se desi, a to je da se deca ne vrate iz škole, jer su tamo ubijena. Nema strašnije stvari koje može da se desi. Dakle, deca poubijana u školi i posle toga masovna ubistva u Mladenovcu i okolini su ljude iz čiste teskobe isterali na ulicu da se osete malo sigurnije u nekakvoj masi tražeći mir i sigurnost. I onda dobijate takozvanu opoziciju u Srbiji, koja nije opozicija, to, mislim, opozicija bi bilo da neko misli opoziciono, drugačije. Ne, ovo je konkurencija. Oni bi radili isto što i Vučić, samo možda više. I oni bi mogli da... I bolje. Oni misle da bi radili bolje. Ali u samom slučaju, radili bi isto. Tako je. I sad gde je problem? Što sad ta takozvana opozicija pokušava da preuzme te proteste, koji su protesti izazvani krvlju dece u školi. Da kao, to je sad kriv Vučić, gde ja ne kažem da nije kriv, verovatno jeste, i on, i čitav sistem, ali nije taj sistem počeo juče, ni prekjuče, taj sistem traje. I sada kažu, sad, mi kad bi došli na vlast, mi bi to rešili. Kako? Kako biste bilo šta rešili kad niste spremni da priznate da postoje Crnogorci? Kad niste spremni da priznate da je Kosovo nezavisna država? Kad niste spremni da priznate da je Ratko Mladić primao platu iz Beograda u trenutku kada je naredio genocid u Srebrenici? Kad niste spremni, pa šta mislite, Makedonija bila pošteđena ideje da je to Južna Srbija, kako se nazivala u nekom... Neka se potrebni jedna brigada, 2 brigadi, Šešeljke vlezi u Makedonija, to govoreše 90-91. godina. Tako je. Zar vi mislite da se to ne bi događalo i danas, da Makedonija nije u NATO? Kako to da niko ne spominje Republiku Srpsku Krajinu, koja je bila, uzdanica srpstva? Posle se Milan Babić, kao što ste sami rekli, obesio u ćeliji kad je shvatio šta je uradio. Gde se Biljana Plavšić, koja je bila deo čitavog tog zločinačkog poduhvata, koja je izgovorila rečenicu, pa šta ako pogine 6 miliona Srba i dalje će ih dovoljno ostati. Ja se sećam svega toga i zato me mrze. Jer ne dozvoljavam da se zaborave upravo te najstrašnije stvari koje su rađene. I upravo zbog toga smo sada u poziciji da se Bosna i dalje pokušava čerečiti, da se Crna Gora, uprkos tome što je članica NATO-a, pokušava rusifikovati, međutim, ta ideja je dobila ozbiljne batine od Zapada, i sad najedanput svi oni koji su bili za to da je Crna Gora u stvari obala Srpskog mora, najedanput počinju da se kunu u evropski put Crne Gore. Zašto su shvatili da je đavo odno šalu? Pa ko je lud da dozvoli da Rusi uzmu deo sredozemne obale u Jadranskom moru
i da tu naprave svoje vojne baze sada, pomorske, sada kada su na Crnom moru u defanzivi i gde ako Ukrajina, a uspeće, zauzme ponovo Krim, više Rusija nema šta da traži na Crnom moru, jer im je glavna baza Sevastopolj koji je na Krimu. Ne, ta je crnomorska flota. Ili to što Rusija sad kad Crno to more da ga napravat kako nivno jezero. To je suština. Da je vrata malce na ovo što je slučaj ovo Ribnikar. Dajte što mi smeta. Imate mnogo analizi koje se napravili tu kao Srbija. Te Kristijan Golubović, te ne znam, razni haški osudenici koji se pojavaju na televiziji, te zadrugi, parovi i taka natamo. I to niko ne spomno osven vas 1000 i kusur ubijeni djeca vo Kosovo, 70 ubijeni djeca vo Tuzla. To je jedan ambijent koji se pravi, koga je normalno dobivate, neli deca, normalno da gina deca, neli vojna je, što se veli, granati pagijati, taka natamo. Jas ne verujem o karme, ne mislim deka to karma, samo govoram za dvojni standardi, od jednač imate 8 deca ubijeni, so jedan čuvar, imate na Mladenocu isto tako 8 druge koji su ubijeni, taka natamo. Znači, ambijentot ne bi go pravi vas... Ubijeno je 9 dece u Beogradu, jedna je umrlo. Umrlo, da. Znači, ambijentot vas ne bi go pravi Kristijan Golubović ili drugi. Tije se v suštnost rezultat na ambijentot koji je praven 30 godini vija, ako sjega se povampirat Slobodan Milošević, ne znam, ili Vojislav Šešelj, istite garnituri se na vlas i posle 30 godini. Nivnite naslednici, mali od Slobo ili mali od Šešelj, se na vlas danes po Srbiji. Jedan ambijent koji ste go, ne vije, nego Srbija koja go sozdavala ovo Bosna, koja je ostala Kosovo, Crna Gora i taka natamo, odjedno se vrati isto kako što amerikanski konflikt se vrati po vremetu na Donald Trump upada do Capitol i se ono što se slučuje neli obojeni vo navodnici šarene revolucije im se vrati neli doma što se veli se, a samite mora da se izborat vo toj konflikt pomegu dobrote i lošoto, to se slučuje tuko vo Srbiji. Kako da izlezite od to, biliki, nije, znajte, sme pomalku zavisni od srpski ocvet, golta me to što go kaže, što go promovira srpski ocvet kako del neli na jedan ruski svet, Rusija ke vlezi do, ne znam, do Berlin, ruski te armiji, strukturi se dominantni, najdobri, Srbije ke rasturi na Kosovo, Vučić gi krene helikopteri, ke gi prati dronovi, te kupo Bajraktari od Erdogana i tako natamo. Vije živete vo toj film, no i nije, poradi ta blizina 70 godini su Belgrad, sušnost, isto živeme, je golta me ta propaganda koja tu kad doje. Mnogo ste tema otvorili sada, ali ono što sigurno mogu da kažem je da ta priča da su krivi, ne znam, da mediji za sve to i da su krivi reality programi ili tako šta, sigurno ima do toga da oni stvaraju jedan nezdrav ambijent u društvu. Ali reality postoje svugde na svetu. Tako da je to. S druge strane, ta priča o Srbiji kao ne znam kakvoj vojnoj sili i tako dalje. Kad pogledate kod velikog mislioca 20. veka Umberta Eka, njegovih 10 teza o fašizmu, šta je ono što čini fašizam. Između ostalog, jedna od stvari koju on apostrofira je impresioniranost militarizacijom društva. Znači, ta priča, mi smo i vrlo, ne znam, vojno moćni, mi smo ovo ili ono. To su najprimitivnije moguće svođenje uloge države u nekakvog nadbiće koje je toliko jako da može zaštiti svakoga od nas. I onda dobijate bizarnu situaciju da se uhapse 3 policajca, kosovska policajca i drže se zatvoreni sada u Srbiji, je li tako? Da li su oni uhapšeni na teritoriji Kosova ili su oni uhapšeni zašto su slučajno zalutali na teritoriju Srbije? Uopšte nije bitno, jer sasvim sigurno ne bi 3 policajca sa oznakama i oružjem, vidljivim oružjem, došli da naprave ne znam kakav atentat ili ne znam šta da urade. Mislim, to je neozbiljno. Ali je sama psihološka poruka jako interesantna. Ona je suštinski usmerena na najniži moguć poriv, a to je, oni se prave da su jaki, a mi smo ti koji smo uhapsili njihove policajce. Znači, pošto su naši policajci uhapsili njihove policajce, mi smo jači.
još jači, ušte pojaki od... Da. I pošto smo mi jači, to znači da mi sutra da hoćemo, mi sutra možemo da pregazimo to Kosovo, kad mi možemo da im uhapsimo 3 policajca. To je usmerena poruka na biračko telo Vučićevo, tačka. Primetili ste, oni su te ljude vezali, dobro, to je procedura standardna, i uhapsili, dobro. Niko nije povređen, je li tako? Niko nije pucao ni na koga, nije bilo... Puškaranja. Nema ništa tako, što je jako važno, jer to znači da nema, jer kad padne krv, onda je to već mnogo komplikovanije. Ali ovde ništa toga nema. Ovo vam je direktno predstava za narod, da sad ljudi, ovi koji su podržavaoci režima, mogu da kažu, tako je, vidiš kako mi možemo kad lupimo šakom o 100, neće nama oni vršljati... Ako sakame, može mi da se vratim. Tako je. Samo je pitanje kako, kad to mi odlučimo. Ali pošto smo mi miroljubivi, mi to nećemo, nego stalno hoćemo da razgovaramo, a oni nam ne daju, jer oni u stvari neće da razgovaraju, jer su oni ekstremisti. I kad napravite takav tip javnog mnjenja, onda veliki broj ljudi koji su neuki, koji ne prate politiku, a i što bi pratili, ima ljudi se bave drugim stvarima, što se svi bave politikom, pomisle da je to, eto, još jedan dokaz da smo mi, ne znam, u pravu ili šta tako. I vi onda dobijate tu bizarnu situaciju da to oslanjanje na nekakvu tu vojsku, a suštinski, oružje koje je kupovano decenijama iz Rusije, se u Ukrajinskom ratu pokazalo koliko je nemoćno pred NATO oružje. Mislim, tehnološki koliko je nemoćno. Avioni koji su kupljeni, MiG-ovi 29, su dopremljeni, njih, ne znam, 6 ili 7, koliko je kupljeno, nije ni bitno, je doneto vozovima u Beograd. Ja sam tada postavio pitanje, jesmo mi kupili vagone ili smo kupili avione? Ako su avioni, što nisu doleteli? Ili imamo prvi šinski nosač aviona na svetu, koji na šinama nosi avion? Čemu mi pričamo? A onda sam dobio vrlo jasnu poruku od odgovornih u ovoj zemlji, da je to u stvari reket koji se plaća Putinu da nas ostavi na miru. On isporuči neko đubre tvrdeći da je to ne znam kakvo oružje, a to su polovni avioni koje su onda oni kao nešto reparirali. I to su kao sada avioni koji su jako važni. A mi to platimo 100 miliona evra, to je dolara u ovom slučaju, jer naravno Rusija, kako god da je velika Rusija, to sve je u dolarima. I onda mi platimo 100 miliona dolara, nešto što je njihov praktično vojni otpad, zato da bi ostavili politički koliko toliko Srbiju na miru. Pa to je isto kao kad bi hranili krokodila i nadali se da će vas poslednjeg pojesti. Vi imate jedna izjava, kad želite deka se plašite, deka Putin ke izvrši atentat na Aleksandar Vučić, ili deka mu je zagrozan život, ili deka Dodik po nalog na ruskata politika bi možel to da go napravi. Da li se ušte stojite na takvi nekoj stojališta? Ta izjava je, da budem precizan, da je Aleksandar Vučić u vrlo teškoj situaciji. On, ako se okrene zapadu, postoji velika verovatnoća da ga Rusi likvidiraju, da ga Kremlj likvidira. Ako se okrene istoku, potpuno, takođe postoji velika verovatnoća da će ga likvidirati. I sad ljudi pitaju, pa zašto? Pa zato što, ako se okrene zapadu, onda je neprijatelj. Ako se okrene istoku, onda je nedovoljno pouzdan prijatelj. I tu je cela priča. A Dodik se je potpuno okrenuo na tu stranu, mada je on vrlo prevrtljivo, kod njega sutra može to da bude i mnogo drugačije. Jer ja ga pamtim, kad smo se upoznali pre 20 godina, više kako, pre 20 i, neću da stavim, 6-7 godina, smo se mi upoznali u Švedskoj. Kad je on došao i upoznali smo ga preko Švedske socijaldemokratske partije, gde su ga predstavili kao vođu socijaldemokratske neke grupacije u Republici Srpskoj. I on je, Bog zna kako, bio i protiv Mladića i protiv Karadžića, i protiv rata i protiv svega, i tako dalje, i tako dalje. A ovaj Neo Dodik, što se sad kune u Karadžića i Mladića, to nije onaj čovjek koga sam ja poznavao pre 25-6 godina. Dakle, on je sada
potpuno na strani Putina, zato što misli da Putin može da ga zaštiti od suda, od progona, od ovoga, što mu sleduje posle svih nepočinstava koji su se događali pod njegovom vlašću. I naravno da je on prvi tu da zavode nož u leđa Vučiću. Ne Vučiću kao njemu, nego bilo kome ko je u Srbiji, gde bi Dodik, naravno, kad bi mogao, uradio ono što je Karadžić pokušao, pa i on nije uspeo. A to je da proširi svoju političku infrastrukturu na Srbiju i da se uskoro kandiduje u Srbiji za nešto. I obzirom na izmenu političkog raspoloženja u Srbiji, prouzročeno višedecenijskim pranjem mozgova, jako veliki broj ljudi iz Republike Srpske i uopšte iz Bosne i Hercegovine živi trenutno u Srbiji, gde bi oni bez problema glasali za Dodika. Vi možete Dodika dobiti sutra u Srbiji kao vrlo važnu političku komponentu. Дури во белградски новости, каде што е Милорад Вучелич, еден од играчите, нели, Наравно. на Александар Вучич, мислам дека минатата година имаше неколку текстови. Izvijem se. Nemojte Vučelića stavljati u kontekst Vučićevog igrača. Zbog toga što Vučelić je bio, setite se, šef poslaničkog kluba Socijalističke partije Srbije Slobodana Miloševića u Skupštini Srbije za vreme ratova. Подпредседател Tako je. на Социјалистичка партија на Tako je. Србија. I pošto je on sve to bio, on je daleko više navezan na službe strane, nego što je navezan na bilo kog domaćeg političara. Tako da on je sutra tamo gde mu to odgovara. Вежи коња, де ти газда, Gde ti Kremlj kaže, де da. Кремљ каже. Имаше тамо серија на текстови, говорам вечерни новости, нели еден од највлијателните медиуми во поранешна Југославија, сега нели се смене, не е веќе Манојло Вукутич, туку е Милорад Вутилич, каде што се спомнува босанска врска, Милорад Додик, мислам дека Владика Григорije, велја неволја целата таа екипа навијачки групи, бидејќи кога се купува нафтената индустрија тука, во Војводина, односно во Србија, почнува финансирање на навијачки групи, нокни, волци и така натаму, кои треба нели да направат нешто што ќе им каже Кремљ да го направат. Тогаш овие медиуми под контрола на Вучич токму го посочија и Милорад Додик и Владика Григорije дека сака да направат пуч, да го сменат од власт. Тогаш почна апсење на велја неволја целата таа група, кебапчење, правење, прикажување нели на одредени снимки на национална телевизија страна на Александар Вучич. Што рече дека тој страф од Милорад Додик и од таа екипа не е нешто што вие како некоја фатаморгана, како некоја измислица кажете, туку нешто сосема реално и конкретно. Vrlo konkretno. I upravo zbog toga je čitava stvar u tome da ja lično vidim to da Vučić drži Dodika blizu sebi kao staro pravilo ratovanja. Drži prijatelje blizu sebe, ali neprijatelje drži još bliže. Zato da bi znao šta su im namere. Tako da u tom smislu ja mislim da je to ta stvar o kojoj mi sada razgovaramo. Činjenica je da, kao što sam već rekao, je sve sad sistem spojenih sudova. Jer ti spojeni sudovi na Balkanu se dižu na praktično svetski nivo. Ne može se više ništa na svetu gledati ako ne postoji i element agresije Rusije na Ukrajinu. Ta agresija Rusije na Ukrajinu je potpuno drugačija od svega što smo do sada videli. Potpuno drugačije. Jer od toga, setite se, agresija Rusije na Gruziju, kada su Osetija i Abhazija okupirane i proglašene za nezavisne države koje je priznala samo Rusija, to je bio jedan agresivan, violentni akt Kremlja. Ali tu nije dovedena u pitanje oružana sila ruska, nije dovedena u pitanje moć Rusije da se nametne silom. Sada vi imate situaciju da Rusija se vidi da je bespomoćna pred Ukrajinom, koja je samo podržana od strane Zapada. Pazite, NATO ne učestvuje u sukobu, samo je podržana od strane Zapada. Drugim rečima, to vidi čitav svet, uključujući i Kinu. Kina, još od 50. godina prošlog veka, ako se ja dobro sećam, kada je Mao Tse-tung nudio Staljinu
da se napravi zajednica Kine i Sovjetskog saveza, pretenduje na Sibir. Sibir je naseljen toliko retko da li trenutno u Sibiru ima ili nema 1, 5, 50 hiljada ili 50 miliona Kineza, to niko ne može da vam kaže, jer niko ne zna. Rusija nema snage da kontroliše svoje rođene granice ovoga trenutka. I sada, kada vi dođete u poziciju da vam je prvomajska parada sa jednim jedinim tenkom iz Drugog svjetskog rata, jednim tenkom, onda vam je potpuno jasno da to nije nikakva simbolika, nego da je sada se pokazala u svojoj strahoti ta dubina ponora u koji je Rusija pala. Korupcije, nepotizma, to da je novac navodno opredeljivan za vojsku, odlazio na super jahte koje koštaju između 700 miliona i milijardu dolara, da je otišao na decu nebrojenih tih raznih tajkuna i tajkunčića po Rusiji, čija sva deca žive na zapadu, sva, i onda dođete u situaciju da se zapitate, pa dobro, zašto se ne pobuni taj ruski narod protiv svega toga? Pa zašto se nikada neće pobuniti dok god ne vidi i ne shvati da tu mora da postoji iznutra neko zdravo seme, neko jezgro iz koga može da se razvije nešto drugo. A to, kogod pokuša da kaže drugo, završi na višedecenijskoj robiji u Rusiji. I sad, samo završim, i sad pogledajte, Kina gleda šta će biti u Ukrajini zato što od toga zavisi, ako Ukrajina pobedi, Kina može da pretenduje na Sibir. S time što bi pomogla da se tamo pokrene neki pokret za nezavisnost Sibira, koji bi Kina podržala, i kažu, pa evo i mi možemo da se ocepimo kad su mogli ovi ili oni. Jel može privatnik da napravi vojsku? Može, gledame so Wagner. Vidimo da je Wagner privatna vojska. Znači, može i neko drugi. Što ne bi kineska država mogla preko nekog tajkuna da napravi privatnu vojsku koja bi bila sibirska oslobodilačka armija? Na kraju na krištата gledame v državite v Srednja Azija, koji nastana po raspadu na Sovjetski sojuz, дека влијањето на Кина е се поголемо, Казахстан или Узбек, и така натаму, каде што руското влијание се намал. Русите го губат влијањето во Ерменија. Веќе ние секогаш говориме за Ненси Пелоси и незината посета на Тајван, но не говориме за посетата на Ненси Пелоси во Ерменија, а русите со ерменците имат договор кој трае, не знам, десетици години, каде што руска војска е на границата помеѓу Ерменија и Турција, поради тој традиционален конфликт помеѓу Ерменија и Турција. Гледаме дека ерменците губат војната во Нагорна Карабах, русите имат 2008 година Абхазија, Осетија, војната со Грузија, тоа е исто после Олимписките игри. 2014 година им поминува Крим, им поминува Луганск, Донецк и така натаму, односно Донбас, и претпоставам дека врз база на таа мека реакција на Европа, тоа што Ердоган го кажува, ако имаше многу по-брутална реакција 2014, немаше да се случи руската инвазија, руската агресија на Украина. И тоа гледате целиот тој руски мит, кој е граден 15 или 20 години. Пред наши очи се руши како кула од карти. Građen je, pazite, od Drugog svjetskog rata. Mokna armija, kinžali, sotoni, raketi balistički. Ali pazite, izvinite, važna je još Velika stvar. Britanija koja poplava. Ali važna stvar je još sledeća. Znači, ako Ukrajina ne bi slučajno pobedila, tog momenta je NATO pokazao slabost, što znači da Kina može da uzme Tajvan. Tako je. I u tom smislu, Ukrajina je ključ svih ključeva, zato ja govorim toliko o Ukrajini. 3 puta ste bile tamo. 3 puta sam bio, video svojim očima. Video sam svojim očima kako izgledala u junu prošle godine, u decembru prošle godine, i evo sad sam bio pre 2 nedelje. Pre 2 nedelje sam se vratio. To su, kako kažem, Ukrajina se prvo stabilizovala, ne postoji nikakva panika ili nešto takvo. I što je najvažnije, ukrajinska nacija je sada apsolutno konsolidovana. Ako je i postojala dilema zbog, ne znam, rusko govorećeg stanovništva, zapadno od Dnjepra, istočno od Dnjepra, ne, sve to sad više ne postoji. Kompaktno je. Sada je kompaktno i tu više razgovora nema. Rusi su, to jest Kremlj, to jest
Moskoviti, kako ih zovu u Ukrajini, Moskoviti su napravili takav stepen zločina tamo. Ja sam vidio svojim očima, niko ne pričao, u Buči masovne grobnice. Video sam svojim očima kako su rovokopačima iskopani rovovi u koje su ljude vezivali, vežu im ruke na leđa, metak u potiljak i zatrpavaju buldožerima. Ja bio, niko nije pričao. Ja sam video u Irpenju razrušene, do temelja srušen gradić. Buča do temelja srušena. Borodjanka do temelja srušena. Ja bio. I onda shvatite da kada u toj Borodjanki Banksy, čuveni ulični umetnik koji pravi ove murale, ode i na ruševinama naslika murale. Sa koliko pažnje su sada Ukrajinci to zaštitili, jer od toga hoće da prave memorialne centre, da se nikad ne zaboravi šta je dovelo do toga. Pazite, na tome, na ruskoj agresiji je sada izgrađena ukrajinska nacija. Ta ukrajinska nacija će igrati u Evropi ogromnu ulogu u budućnosti, jer će ona biti centar okupljanja istočne Evrope. Na strani Ukrajine je trenutno Poljska, na strani Ukrajine su sve praktično bivše države istočnog bloka, osim Mađarske. A Mađarska igra neku političku igru koju ja ne razumijem do kraja, ali znam nešto. Oni su 9 ratnih zarobljenika ruskih primili u Mađarsku, zato što su iz Zakarpatja, gde mahom žive etnički Mađari. Taj koncept da po etnicitetu se vi bavite tim, da oni, koji su državljani Ukrajine, u ukrajinskoj vojsci, u ukrajinskoj uniformi, zarobljeni, se ne tretiraju kao ratni zarobljenici Rusije, nego ih Rusija prosledi u Mađarsku. Dobro, gospodine Čanak, kako Rusите промашуват проценката, стратегијата и како моктана Русија, на та силна руска армија, бидејќи сега и русите тоа што го барат и всушност го сакат да преговарат со американците, бидејќи ако преговарат со американците, всушност нели ќе им се признае приматот на втора светска сила или на втора воена сила во светот, нели понижувачки за нив е да преговарат со украинците, ако нели Путин на она средба со африканските лидери покаже некаков нацар договор каде што украинците прифатиле или преговарале, они се оние преговори кои се прават со посредством Ердоган во Турција, односно во Истанбул или во Анкара, или делови од тие разговори, како русите ја промашуваат стратегијата, како русите ја промашуваат проценката, знаете, и како таа мокна руска... Обично нели се вели дека русите се доста алькави, дека се праволиниски играчи. Како што го правеа Грозни, како што го правеа Лепо, претпоставам дека сака да направи во Украина и не успеа тоа да го направи. Има лоша проценка, лоши разузнавачки структури, разузнавачки информации кои доаѓаат од теренот, каде е грешката, вие сте биле 3 пати во Украина, што можете како заклучок некој, како анализа да презентирате? Ja sam sada kad sam bio, čovek koji me je vozio je učestvovao u borbama oko Kijeva prošle godine, u februaru i martu. I on mi je, ja sam ga zamolio da me vozi tačno na mesta gde su borbe se događale i tada mi je objasnio šta se desilo. Desilo se sledeće. Ideja je bila da sa dve strane u Kijev uđe ruska vojska. Sa jedne strane da uđe 2000 ovih specijalnih jedinica, 2000 vojnika, a sa druge strane da sleti na aerodrom, da slete avioni sa 5000 specnac, te su specijalnih jedinica, ovih koji bi onda sa dve strane ušli u Kijev, rukovodstvo od Zelenskog pa nadalje ili ubili ili bi ih naterali da pobegnu i oni bi preuzeli vlast, a za to vreme je krenulo sa više strana, su krenule oklopne kolone tenkova i transportera koji bi onda stigli do Kijeva i praktično preuzeli kompletnu vlast. To je bio plan A. Kada su to ukrajinske snage shvatile šta se događa, oni su odreagovali uništavanjem infrastrukture na aerodromu pored Kijeva. Uništavanjem te infrastrukture je onemogućeno da se sleti avionima. Vazdušni desant, u smislu da padobranci
skoče, nije bio realan, jer bi to značilo 5000 padobranaca sa padobranima koji su još uvek iz Drugog svjetskog rata. Znači, okrugle kupole, oni bi se rasuli i bili bi lak plen za ukrajinsku jedinice i to je bilo nerealno. I onda su probali da to urade preko drugih aerodroma, su bile još 2 aerodroma na koja se moglo to učiniti. Ukrajinci su uništili infrastrukturu i na ta 2, a uništili su i mogućnost da slete avioni na autoputeve koji su imali dugačke pravce, pa taj autoput može da posluži za prinudno sletanje. Kako puti to Jugoslavija, što beše? Tako je, kao što je u Nemačkoj Hitler pravi autoputeve za. Tako. U svom slučaju, oni su onemogućili to. Ja sam pitao šta im je bio plan B. Znaš što mi je ovaj momak rekao? Oni nisu imali plan B, jer su bili toliko sigurni da će im plan A uspeti, da su probali A sa prvim aerodrom, pa A sa drugim, pa A sa trećim, i kad nije uspelo, propala operacija. Ali je to bilo na ivici. Na ivici, to je bila trka sa vremenom. I tih prvih nedelju 2 dana odbrane Ukrajine, gde nije bilo nikakve spoljne pomoći, nije bilo ničega, su u stvari bili ključni. Ruske snage su ušle u predgrađa Kijeva. Jer Buča i Irpen su na 10 kilometara od Kremlja. Bože, je stalno Kremlja. Od Kijeva. Znači, Kijev. I oni gde god su ušli, oni su već imali spiskove koga će da likvidiraju, išli su po kućama i ubijali ljude. Moju prijateljicu Tetjanu Kolindreckaju su tražili da ubiju, ona nije bila u kući, pošto se sklonila, oni su joj srušili kuću bacača, raketni bacača. Ja video, niko mi nije pričao. U dvorištu crkve crkve u Buči su rovokopačima iskopali rovove i u njih su bacali leševe ubijenih ljudi koji su bili ili funkcioneri ili su bili poznati kao proukrajinski aktivisti. Dakle, to se događalo tu. Zamislite šta bi se desilo su ušli u Kijev. A svi koji su zarobljeni ruski vojnici, kod svakog je pronađena u rancu svečana uniforma. Zato što su oni praktično došli da naprave paradu u Kijevu. I zbog toga su krenuli tenkovima bez pešadijske pratnje, jer ne bi mogla da ih prati, jer bi morala da ide peške za njima, a to bi dugo trajalo. I onda su praktično došli do toga da kada su ovi Ukrajinci počeli da im razbijaju kolonu time što kad pogodiš jedno vozilo napred, jedno nazad, ovi između nemaju gde da manevrišu. To 17 km. I to je počelo da se pretvara u jedan neočekivani razvoj. Zbog toga se onda povuklo sve to sa tih prostora i onda je u stvari istočno, jugoistok Ukrajine su ostali ratna zona. Dok je sam zapad, sever su potisnuti. Znači, cijela ta strategija koja beše da se simni rakovodstvo Zelenskin ili da abdicira ili da bude uapsen, da priznaje ruska ili dominacija ruska država, to beše plan OTA, odnosno glavni plan. Podnosno, onaj plan benigni ili podelba na istočni na zapadnu Ukrajina pod tečenjeto na rekata Dnjepar, za na kraj da se svedat ili napravljanje na neko novo Rosija na određenim teritoriji, tu kao okolo Odesa i tako. Da bi na kraj nili Donbas ili tija 4 državi koji ima referendum, koji niko ne ukontrolira. Ali već 2 nisu pod kontrolom ruskih snaga. Od tija 4 države. Od te 4. I to je suština priče. Da je tu napravljeno toliko grešaka da vi proglasite nešto da je deo Rusije, direktno deo. A nemate kontrola. A nemate kontrolu, a vi imate u doktrini da ćete upotrebiti nuklearno oružje ako bude Rusija napadnuta. Znači, oni bi sad morali da bace nuklearno oružje. To je ruska teritorija. Ali sad dolazimo do Prigožina, čoveka koji je vlasnik Wagner grupe, ovih plaćenika, jel? Koji su u stvari ispali najozbiljniji vojnici tu, koji kaže da je to urađeno pre godinu dana, svi bi rekli da je Putin lud, ali to bi bio stav. Ovako, vi sad možete i da bacite nuklearno oružje, to više nije stav. Više nema stava. Jer ovo je sve sada krpljenje krpeži. Ovo je sve stalno pokušaj da se nešto uradi u hodu. Nema hoda. Čanak, vi imate na formulaciji da Putin ke završi nekoj bunker. To je sigurno. Kremalj.
ili v Moskvi. To je... Znate, pravite odredana neli aluzija na Germanija, na nacizmu, na Hitler, kako završi cijela ta neli operacija, ruski svet, germanski svet, srpski, znači, gi pravite neli ti aluziji. Putin je Hitler 2.0, što bi rekli kompjuteraši. Upgradeovana verzija Hitlera. Međutim je on, ono što je problem s tim, ovog trenutka najgore stvar koja bi mogla da se desi, bi bila da se Putin ubije ili da bude ubijen. To je najgora stvar koja bi mogla da se desi. A to je zbog toga što kada bi on ovog trenutka bio ubijen, neko ko bi ga zamenio, Zapad bi zastao i počeo da razmišlja o pregovorima. I to bi onda napravilo problem za ukrajinsko oslobađanje čitave teritorije Ukrajine, jer sve to jako mnogo košta i naravno da bi se svi gledali da, ajde sad da vidimo, možda s njim možemo da razgovaramo. Naravno da ne bi mogli, ali bi prošlo neko vreme dok bi se to ustanovilo. Ovoga trenutka se ovako kako jeste, Putin je jasno profilisan kao zločinac, ratni zločinac, tu više nema razgovora, on će se ili ubiti ili biti ubijen i to nije ništa sporno, jer on nema gde da pobegne. Ako izgubi rat u Rusiji ne može ostati, a da ode nema gde. Znači, on može samo da izglumi neko samoubistvo, pa da nekog od svojih dvojnika, koje stalno šalje po terenu, da nađu njegov leš, a onda promeni lični opis negde pobegne. To je jedna opcija, ali u svakom slučaju, Rusija ovo politički ne može da preživi. Jer je živela na tom mitu veličine. Isto kao što Srbija ne može da podnese Kosovo. Jer živi politička Srbija, politički Beograd. Politički Beograd živi na mitu o Kosovu. I to i vlast i opozicija. Koji ovog trenutka se dele na dva dela. Pola se plaši Rusa, a pola radi za Ruse. To vam je podela političke scene u Srbiji. I imate neke komadiće koji trenutno ne igraju nikakvu ulogu, koji možda će u budućnosti nešto biti, ali trenutno nisu značajni. Vi imate Srbiju koja je potpuno razorena politikom Slobodana Miloševića, Dobrice Ćosića, Matije Bećkovića, svih tih koje znamo, o toj, ne znam, fantazmagoričnoj velikoj Srbiji i, ne znam, o srpstvu, ovom ono. Onog momenta kad bi vi priznali Kosovo kao nezavisnu državu, pa imali boljeg dokaza da je politika bila pogrešna. Ne. Oni stalno pokušavaju da kažu, to je zato što je pogrešno vođena, a ne zato što je bila pogrešna. Mi bi pobedili da smo bili pametniji, sposobniji, da nismo imali izdajnike, da nije bilo ovoga ili onoga. A niko neće reći, pa čekaj, jel nismo mi kao država pogrešili, ne razumevajući da kada ti 2 miliona građana tvoje zemlje isključiš iz političkih tokova, isključiš iz mogućnosti promocije njihovih specifičnosti, kada ih izbaciš iz škola, pa sami počnu da prave škole po garažama i podrumima, kao što je to bilo na Kosovu, šta ćeš da dočekaš za 10 ili 15 ili 20 godina? Pa dočekat ćeš to da deca koja su išla u te škole neće znati srpski, niti će ih interesovati. Njihova država će biti nezavisna država Kosovo. I sad se svi drže za te 4 opštine na severu Kosova, zato što je to jedino na čemu još mogu da se junače da je Srbija sila. Trenutka kad se prizna da Srbija nije sila, da u Srbiji nije pravna država, da je Srbija zemlja koja ima jedino veliko u Srbiji su velike laži kojima se ljudi truju sve vreme. Pa dobro, u onaj moment ko vi je glavniot akcent na pregovoriti ili glavno obaranje zajednica na srpskoj opštini, vi je de facto, kako Belgrad, indirektno priznavate дека nemate kontrola vrst Kosovo, дека Kosovo je nezavisna država, vidiki zašto bi pregovarali za 4 opštini zajednica na srpskoj opštini, ako celo Kosovo je del na Srbije, kako što piše u Ustavu Republika Srbija. Znači, mislim дека poleka i vlasta, poleka i ambijentu, ta politička Srbija se sočuva, no teško priznava дека Kosovo je izgubena работа,
дека нема српска војска веќе никогаш да војува за Косово, бидејќи нема тамо да војува со албанците, кој ќе војува со НАТО структури, со НАТО Така сили е. кои се тамо присутни, а поминавте така како што поминавте 1999 година. Нека се смени амбиентот дека во целата таа работа. Имам чувство дека прво русите ве продадоа, го трампа Косово за Донбас, нели тоа што Путин го кажа уште нели минатата. O tome ja govorim već decenijama. Да. Da smo mi za Ruse samo sitnina za podkusurivanje, jer od njih interesuje šta je na njihovoj granici. Mi smo za njih bitni samo, mi na Balkanu, smo bitni samo koliko da bude neki prostor, a to je ono što pokušavaju kod Niša da naprave vojnu bazu. Центаро што е. Da od toga naprave vojnu bazu da bi imali gde da sleću njihovi avioni i da naprave negde na Jadranu pomorsku bazu. To je ono što njih interesuje. Sve ostalo ih ne interesuje uopšte. Ималите имат два центри, еден у Бања Лука, еден во Белград, кои се главни руски шпионски центри. Pa da. Тука на Балканот. Pa da. I tu jeste point. A Dodika drže kao glavnog čoveka zato što im je on najpouzdaniji. Zato što je njegova uloga u stvari najtanja, ajde da tako kažem. On sutra može da napravi problem da u Bosni krene neki rat, jer je to jednostavno. Tamo napraviti, obzirom da rat nije završen tamo nikad. On je prekinut, ali nije završen. Završen je rat kada imate pobeđene. I kada imate koja je politika izgubila rat. Onda imate završen rat. Ovako je prekinut u jednom trenutku, što je beskonačno važno, jer ljudi su prestali da ginu. Ali s druge strane, to vam je zamrznuti sukob. Posle Prvog svjetskog rata, maršal Fuš, on je bio komandant savezničkih snaga u Evropi. Kada je video tekst Versajskog ugovora kojim je završen Prvi svjetski rat, je rekao, ovo nije mir, ovo je primirje na 20 godina. I on je pogrešio za samo 56 dana, jer kroz 20 godina i 56 dana je počeo Drugi svjetski rat. Ista stvar je i ovde. I zato je Dodik taj upaljač koji može da digne u vazduh balkanskog bure baruta, što Putinu može da posluži da ako zapali Bosnu, zapali na Kosovu nešto, u čemu će Srbija izgoreti. Ako je uspena u Crnoj Gori, u čemu će Crna Gora izgoreti, a što se to njega tiče? Njega mi ne interesujemo. Има што бит задржано. Njega ne interesuje zbog toga što je on već stotine hiljada svojih mladića poslao da izginu ili se izranjave u Ukrajini. Очекуваат украинците да победат, очекуваат да го вратат Крим, бидејќи знаете, оние формулации кои јас ги слушам, нели украинскиот став е дека може да се разговара за мир кога русите ќе напуштат територијата на Украина. А русите имаат нели според одлуката, гласањето во Думата, 4 делови само прогласени републики во Украина, приклучено кон Руската Федерација. И сега веројатно ќе биде игра на зборови каде и од каде треба русите да се повлечат, од цела територија на Украина или цела територија на Украина минус Крим и овие 4 републики кои прогласија независност во однос на Украина. Ukrajina ima vrlo jasan stav. Mislim, ja nisam ukrajinski advokat, ali sam se malo interesovao. Ukrajina ima jasan stav. Budimpeštanskim sporazumom. 1994. Moje? Ili od 1994. Tako je, 1994. godine je Ukrajina vratila Moskvi 1600 i nešto ovih balističkih projektila sa nuklearnim glavama, a za uzvrat su Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, mislim Francuska, nemojte mi držati za reč, i Rusija potpisali nepovredivost granica Ukrajine u okviru čega je bio i Krim. Oko Sevastopolja je postojao dugoročni ugovor sa Rusijom da Rusija može da koristi Sevastopolj, koji se nalazi na ukrajinskom Krimu, kao svoju bazu. Со Јури Мешков, 93 година, Автономна република Крим, протестуше тогаш праве, нели? Мислам дека на 30 години им е дадена Севастополј и базата за Црноморската флота. I upravo o tome govorim. Znači, to je sve definisano tada. Te granice iz 94. praktično, od kad je Ukrajina proglasila nezavisnost 91. godine, to su granice koje ruska vojska mora da napusti. Znači, tu nema razgovora o tome šta je posle toga Putin smislio da još hoće da bude Rusija. To je irelevantno. Donjeck, Lugansk, Krim, sve ovo što je trenutno pod ruskom okupacijom mora biti očišćeno od
ruskih vojnika. Имат сила, мислите тоа да го направат, нели, постојано се говори украински офанзиви, тоа ќе се случи така натаму и така натаму. Дали војната, и тука е клучна, нели, поддршката на Западна Европа, поддршката на Соединетите американски држави во еден дел на оружје, во еден дел на опрема, во еден дел на затварање на буџетски дефицити, буџетски дупки, бидејќи секоја војна чини многу пари, а Русија, освен по територија, има таа предност бидејќи се има промовирано ова светска бензинска пумпа. Нели, тоа е ваша формулација, ваша кованица, дека Русија сака да биде втора светска воена сила и прва светска бензинска пумпа. Ке се дозволи... И едина бензинска пумпа с нуклеарни наоружања. Наоружање, да. Кој може се каже. Ке се дозволи ли тоа на Русија? Rusija više ne može ništa da ne dozvoli. Jer više nije pitanje da ona dozvoljava ili ne dozvoljava. Imate situaciju da je sada ovo borba za opstanak oligarhije u Rusiji. Jer vi kad malo bolje pogledate, zašto se Zapad toliko suspreže da Ukrajincima dalekometno oružje? Pa zato da ne bi, boje se da ne bi napali teritoriju Rusije. I sada vi dođete u poziciju, a čim su dobili malo veće domete, oni gađaju potpuno logično i legitimno vojne ciljeve na Krimu koji su duboko u teritoriji koje kontroliše Rusija. Ali Krim je Ukrajina. Je li tako? Znači, tu nema ničeg spornog. To što je Putin proglasio da su, ne znam, Donetsk, Lugansk, Krim i, ne znam, Zaporožje ili šta li već, delovi kao sad Rusije, pa što ih nije branio? Zašto ne može da ih odbrani? S druge strane, ova kontraofanziva o kojoj se priča, do sada je, po onome što sam ja upoznat, Ukrajina angažovala 25% potencijala koji je pripremila za tu kontraofanzivu, a Rusija 90%. Dakle, Rusija će vrlo teško izdržati tu kontraofanzivu, tim pre što je moral sve niži, što je sve to sada pitanje te mobilizacije i svega toga, opreme. Sad se vidi šta je sve pokradeno od ruske vojske, koje svo oružje ne postoji uopšte, iako je na papiru postojalo, i tako dalje, i tako dalje. Znači, ja nisam vojni stručnjak, ali ono što znam, Ukrajina politički ne može da izdrži ako ne oslobodi sve. On politički ne može da opstane. Zato što bi to značilo jedan tip kompromisa koji je neodrživ za aktuelno političko rukovodstvo Ukrajine. Nepobeđivanje Ukrajine, ne kažem poraz, nego ako ne pobedi potpuno i ne vrati Ukrajinu u granice iz 1991. je poraz i NATO-a. Jer onda to znači da NATO, i ako je podržao, opet nije nešto uspeo da uradi do kraja. A ako se to desi, Rusija se raspada. Jer Rusija ne može da izdrži taj tip poraza, jer bi oni doživjeli kao poraz to da nešto ne mogu da osvoje, pa da zadrže. I oni će oprostiti sve Putinu dok pobeđuje. Pa pogledajte Hitler. Hitler je izgubio rat kad je počeo da gubi na frontu. Jer to sve zvuči ovako i onako. Veliki pobednik, ušao u Pariz za par nedelja i tako dalje. I to naravno potpiri nacionalističke strasti i to onda ovako izgleda jako epski i veličanstveno. Iza toga posle stoji neki Staljingrad, stoji nešto takvo, gde se onda sve to slomi i vrati se kao bumerang. Srbiji se kao bumerang vratila sva ta ideja da se Beograd brani u Kninu, da je Kosovo srce Srbije. To nam se dan danas obija u glavu. Kosovo možda jeste srce Srbije, ali više nije u telu. Tačka. Čanak, kako ќе завршите вие тука во Србија? Имате убиство на премиер. Вие сте биле дел нели на таа влада на коалиција, тој е Зоран Џинџич. Имате нели Александар Вучич. Кај што велите, ако оди со Русија, ќе му извршат атентат, бидејќи не е доволно лојален. Ако не оди со Русија, пак ќе му извршат нели атентат. Имате значи една колективна меморија така да ги решавате проблемите. Имате нели Ратко Младич каде што се уште мурали по Белград му се сликат на Ратко Младич, нели генерал.
Човек од кој нели ги ослободил србите, ги бранел србите. Се заборава дека 10 години се криели србите, биле под санкции токму поради генерал Ратко Младич. Како ќе излезете нели од целата таа некоја ситуација во која се наоѓате? Opet se vraćam na to da je Ukrajina ključ svih ključeva. Od toga će zavisiti kako će izgledati sudbina planete. Jer sada se preslažu karte prvi put posle Drugog svjetskog rata. Od Drugog svjetskog rata, bukvalno do 90. je bio jedan sistem koji je čvrsto stajao tih 45 godina. O sledećih 30 godina se lomio, krckao i tako dalje. Sada se preslaže sve. Ja lično mislim da ćemo, obzirom da ovog trenutka Zapad jako gleda kroz prste Vučiću. Jer je Vučić uhvatio, on je šahista i on je vrlo inteligentan. I on igra sa svim igračima istovremeno. I onda je on uradio sledeće. Rusima govori da je na njihovoj strani, a da u stvari mora da napravi neke kompromise prema Zapadu zbog ekonomske ovisnosti Srbije, da ne bi imao unutrašnju pobunu koja bi sprečila prorusku orijentaciju Srbije. Zapadu govori da je on za Zapad, ali mora da pravi koncesije prema Rusiji zato da ne bi imao unutrašnje tenzije protiv prozapadne njegove opcije. S jedne strane, Rusima ne uvede sankcije, s druge strane, isporuči se oružje, granate koje proizvodi Krušik, se isporuče trećem kupcu, trećoj zemlji, preko koje volšebno stignu u Ukrajinu i kaže, ne znam, mi prodajemo oružje, ko to dalje, i tako dalje. U stvari, naravno, to ne bi bilo moguće, jer te iste granate bi vrlo rado kupila i Rusija, jer i njima fale. I sada, u stvari, dolazite do toga da on, igrajući na te dve strane, mu gledaju kroz prste. Pošto mu gledaju kroz prste, onda on može da ima 100.000 ljudi na ulici, ali istovremeno na jedanput počne na Kosovu da se događa nešto. Albin Kurti, slučaj. Ali to. Sad je tu Frla guma za problem, spasuvanje. pa je kao to ne damo, ne znam šta, se ne da. I onda se dođe u poziciju da Zapad preti Kurtiju, koji kaže, izvinite, jesmo imali izbore, jesmo, jesu učestvovali, nisu. Mi smo na izborima izabrali, ne mi, nego izabrali su ljudi koji su izašli na izbore, te i te gradonačelnike, ovo su zgrade upravne u kojima oni treba da rade. Onda im Zapad kaže, pa dobro, ali pošto se Srbi bune, nemojte ih pustiti u te zgrade, nego nek rade s neke druge lokacije. Onda kaže, čekaj, ako vi ćete izbore i ljude na ulicama da stavljate u istu ravan, kakva je to pravna država? I tu Kurti, da je normalna situacija, bi bio apsolutno u pravu. Ali situacija nije normalna. A nije normalna zato što vi na severu Kosova, vi kad pogledate mapu, ne znam da li ste imali priliku da vidite, mapa korišćenja interneta na Balkanu. Ste videli vi to? Ne. Pogledajte, potražite mapu korišćenja interneta na Balkanu. I vidite, ne na Balkanu, u Evropi. I vidite sada, ne znam, da su nordijske zemlje tu vode, Velika Britanija, Nemačka, Francuska i tako da. Pa kako ide, jeli, jugoistočno, sve manje, dobro? I onda već tu, ne znam, Srbija, jug Srbije, Makedonija, Albanija, sve to je sve manje. Osim Kosova, koje gori, ima veći protok interneta nego Švedska. I svi kao, kako sad, šta se na Kosovu događa? Događa se to, da na Kosovu vi imate, na severu Kosova, imate bukvalno postrojenja ogromna sa računarima gde se rudare kriptovalute. Najveći trošak pri rudarenju kriptovaluta je električna struja. Pošto oni ne plaćaju struju, je li tako? Jer su ugroženi, onda se to prebaci na Republiku Srbiju koja to plaća. I sada plati nekim tamo nedužnim ljudima koji ne mogu da zarade, nemaju kao socijalnu pomoć, nije ni važno, neću uopšte ulazim u to, plati struju. Ali u sklopu svega toga plaća i ove što rade na kriptovalute, koji rudare kriptovalute na severu Kosova. To vam je samo jedan od očiglednih primera čemu služi taj sever Kosova. Da je tu unutrašnja
glavna poluga otpora rešavanju nekakvog statusa severa Kosova, su kriminalne strukture kojima ne ide u interes da izgube tu svoju paradržavicu od 4 opštine i 2 kvadratna kilometra, ili već koliko, jer tu mogu da rade šta hoće. Ne plaćaju struju, sami drže vlast, kad neko proba da bilo šta uradi, recimo stavi kosovske tablice na svoj automobil, a Srbini, oni mu zapale automobil. Je li tako? Pa ko je upalio automobile ljudima koji su stavili kosovske tablice? Što? Albanci možda? Pa što bi to radili? Naravno da su to uradile kriminalci kojima ide u korist da tu stalno bude nestabilnost i da bude stalno neko nestabilno stanje. Gospodine Čanak, koji vi sozdava prorusko raspoloženje tu kao Belgrad? Koja je ta agenturna mreža? Gledajte, svi te medijumi, vi se proruski nasočeni, svi te igrači od Informer, od Većine novosti, televiziji i tako natamo. Pa vi nemate praktično nikoga ko nije proruski igrač. Vidite, tukaj ima amerikanski špijuni, britanski, francuski špijuni. Ali nas američko-britanski špijuni ima jako malo. Da. Mi smo sad potpuno, mi smo bili mnogo moćniji i više nas je bilo u vreme Miloševića. Jer je tada bilo i mnogo više medijskih sloboda. Danas je druga situacija što za vreme Miloševića nije bilo interneta. I mi smo bili osuđeni na, ne znam, te retke televizije ili na radio B92 i tako, neke lokalne medije i tako. Danas, daleko više to ide preko interneta, ali i dalje se većina ljudi informiše preko medija koji su sa ovom nacionalnom frekvencijom. Samo ruski špijuni nemate? Samo ruski špijuna nemamo, to su patriote. Znači, kad si ruski špijun, onda si patriota. To sam ja odavno rekao da je u stvari Srbin prelazna faza između amebe i Rusa. Znači, Srbin mu dođe nešto između, pa ako bude dobar, možda jednog dana bude Rus. Ali, to su sve tako, opore šale. Suština problema je ta da je, za razliku od Miloševićeve diktature, daleko, daleko više dato sada u ruke crkvi. Crkva je dobila ogromne materijalna sredstva, dobija stalno materijalna sredstva, ulazi u državne strukture, ušla je u vojsku, ulazi u javna preduzeća, ušla je svugde ulazi. Ušla je u regulaciono telo za elektronske medije. Crkva. I praveše politički prevrat vo Crna Gora. Naravno. I naravno je bila glavni alat za pravljenje. S tim što, ajde da je to bilo kao, ne znam, ideološki, pa sad, ne znam, ovako i onako. Oni su u manastirima kriju duge cevi, koje su trebale da posluže za slučaj da Milo Đukanović ne preda vlast, da naprave građanski rat. Ovo vam pričam zato što sam ja bio, niko mi nije pričao. Ako ste primetili, ja obično odem tamo gde se nešto događa, da ja to vidim svojim očima. Pa nje gledame Porfirije, kako je so helikopteri, so desancim nad Vocetinje. 5. septembra 2021. godine, kad se to događalo, ja sam bio na Cetini. Ja sam svojim očima sve to gledao. Ja bio prisutan. Kada je policija počela da puca na demonstrante gumenim mecima, šok bombama i suzavcem, ja bio prisutan. Trebalo je da bude da je neko bacio molotovljev koktel na policiju, pa je policija zbog toga uzvratila. Taj momak koji je to trebao da uradi, njega su uhvatili tamo ovi momci koji znaju, Cetinja znaju, poznaju svakog, videli nepoznatog čoveka, šta ti ovde radiš, i nađu kod njega molotovljev koktel. I oni ga oteraju. Tačno u 5 sati, kad je to trebalo da se desi, počinje akcija policije. I to počinju da pucaju oklopna vozila koja su bila iza kordona, znači ne kordon. Jer u kordonu su već neki policajci počeli da skidaju kacige, neće da se suprotstavljaju ljudima koji prisutni građani, ništa im ne rade. Počeli su da pucaju na ljude. Ja sam za sve moje demonstracije, a učestvovao sam u 1000 demonstracija, vodio 100. Nikad, sve kad saberem, nisam video toliko suzavca koliko tog dana na Ceti. A onda je sleteo helikopter sa Porfirijem i Joanikijem i onda su ih dočekali u Cetinskom manastiru ljudi naoružani dugim cevima.
I tu je cela priča. A sve je to opravdavao ovaj prevarant i lažov Dritan Abazović. A zašto kažem da je lažov? Zbog toga što je na moje uši Dritan Abazović lagao da je policija napadnuta. Ja bio prisutan, laže. Snimak koji je posle toga dat, da kako se baca molotovljev koktel na policiju, je napravljen u 9:45, u potpuno drugoj sporednoj ulici na Cetinju. I tačno se vidi kako on baca da se ovi sklanjaju da se neko ne opeče. Dakle, to je bila čitava zavera Dritana Abazovića, koji je tada kontrolisao službe i vlade Zdravka Krivokapića, da se ponizi Cetinje i da se ponize crnogorski independentisti i da se Cetinju kao simbolu Crne Gore pokaže da, eto, sad su na vlasti oni koji su jači. E pa znate kako? Posle toga, kad vi gledate da vam Dritan Abazović proda državu Crnu Goru, praveći takozvani temeljni ugovor sa Crkvom Srbije, koji praktično znači eksteritorijalnost ovih crkvenih objekata, crnogorske pravoslavne crkve koji su uzurpirani posle Prvog svetskog rata. Znači, ja ne govorim o crkvi, Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Podgorici napravljenoj sad nedavno, ili u Baru. Ne pričamo o tome. Ja pričam o onome što je bilo do 914. napravljeno. Dobro? Znači, do pre 120 godina. Šta je napravljeno, ili 110, to je imovina Crnogorske pravoslavne crkve. Tu oni ne puštaju to iz ruku ni za živu glavu, jer im je to suština moći i vladanja u Crnoj Gori. I vi kad shvatite da je to priča o suštinskom uništenju Crne Gore kao države, o falsifikatu da je crnogorska istorija jednako srpska istorija, što nije tačno, materijalno nije istina, onda shvatate da je isti model toga kada vam kažu u Moskvi, pa Ukrajina je Rusija. Tu je nastala Rusija i odatle je Rusija krenula, dakle, to je Rusija. A ti koji žive u toj bivšoj Rusiji, šta oni misle o sebi, to nas ne interesuje. Mi znamo da su oni Rusi. Samo su malo, eto, pod, ne znam, uticajem Zapada i Amerike, koja ih u stvari huška na Moskvu. Nacisti. Ma dobro, naravno, nacisti. Prva svetska vojna, Azov grupacija. Pa znamo li kako nacisti, Zelenski je čovek, Jevrej, potomak preživelih u holokaustu. Njemu su celu porodicu osim oca ubili u holokaustu, alo. Kakav nacist, o čemu pričate? Azov, ja nikad nisam imao simpatije za Azov, zato što sam gledao snimke gde su se oni nešto jako dičili Ratkom Mladićem. I to je meni bilo toliko nesimpatično da ja ne mogu tu da kažem ništa u korist toga. Međutim, to su ljudi koji su stali u odbranu svoje zemlje i koji su mesecima i mesecima se borili u Mariupolu za slobodu Ukrajine. I po naređenju su se predali, ne ste predali dok ne izginu. To čovjek mora da poštuje, bez obzira šta misli o čemu. Čuo sam da je, ne znam, predsjednik Hrvatske Milanović bio jako kritičan prema pozdravu Slava Ukrajini. Jer, Bože moj, to je bio pozdrav ukrajinskih nacionalista za vreme Drugog svjetskog rata. Nacista, ja. E pa vidite ovako, kaže isti taj Milanović, da pozdrav za dom spremni je kompromitovan za vreme Drugog svjetskog rata, pošto je bio ustaški pozdrav, i da zbog toga je on protiv njegovog korišćenja na ovome u Hrvatskoj. I u tom smislu je protiv pozdrava Slava Ukrajini, recimo. Jer, Bože moj, to su koristili nacisti, ukrajinski nacionalisti i nacisti u Drugom svjetskom ratu. Ima jedna mala razlika. A to je što je pozdrav Slava Ukrajini opran od istorijske kompromitacije smrću desetina i stotina hiljada ljudi u Ukrajini i njihova krv je sprala tu ljagu
iz Drugog svjetskog rata. Jer oni pod tim pozdravom su umirani i streljani, videli ste i sami snimke, kako ubijaju nenaoružanog čoveka, kojem su poslednje reči slava Ukrajini, ukrajinskog zarobljenog vojnika. Potpuno je jasno da su sve to detalji kojima se bave oni koji nisu bili tamo, koji to nisu videli svojim očima i koji pokušavaju da budu to iznad situaši, znate, to ti što su iznad situacije, što misle uvijek, negde je na sredini istina. Nije tačno. Ne postoji istina na sredini. Nije malo Ukrajina napala Rusiju, pa malo Rusija Ukrajinu. Ne. Rusija je napravila agresiju na Ukrajinu. Kremlj je napao Kijev. Putin je napao suverenu, međunarodno priznatu državu Ukrajinu i narušio njene međunarodno priznate granice. Koji deo nije jasan? Koji deo nije jasan? A to da Ukrajina treba se odrekne dela svoje teritorije. Otkud pravo nekome u Srbiji, gde dan danas se plače za Kosovom, oficijalna politika plače za Kosovom, koje je izgubljeno ratom, koji je bio 5. rat koji je počela tadašnja garnitura u Beogradu, u kome je samo gubljena teritorija. Je li tako bilo? 5. rat. Prvi je bio Slovenija, drugi je bio Hrvatska, treći je bio Bosna, četvrti je bio rat na Kosovu, peti je bila NATO intervencija, posle koje je se država Srbija povukla sa Kosova. I dobila za to, kako je rekao onaj pukovnik, imate pola sata. A kad su pokušali da mu objašnjavaju, onda je rekao, imate još 28 minuta. I onda je država Srbija napustila Kosovo. Koji deo nije jasan. Posle je počeo da se poziva na međunarodne sporazume, ovo ono. Kako se niko nije pozivao na međunarodne sporazume kada su ubijani ljudi u Drenici? Recimo, pa za jedan dan ubiju 42 ljudi, od čega 9 dece. 9 dece. I to je ovako, tako, desilo se. Ja sam tada bio poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije, to je bilo tamo 98. godine. I onda sam ja pitao, čekajte, šta se ovde događa? Onda su rekli da je u mestu koje se zove Klečka pronađen krematorijum za Srbe, gde su spaljivali Srbe i prikažu kosti spaljenih, ostatke neke spaljene kosti. Uključujući i 2 grudna koša od dece. I kažu, evo i decu su spaljivali. Moj brat koji je rođeni, koji je 18 godina radio on je doktor medicinskih nauka i radio na sudskoj medicini. On mi je tada rekao da je na svetu postoji samo 2 ili 3 sudska lekara koji mogu da ustanove razliku da između spaljenog grudnog koša infanta, malog deteta, i jareta. Jer ako se spali, nema DNK. I ne možete ustanoviti po DNK, a po morfologiji su potpuno isti. Jer nije bilo lobanja, nije bilo karlice, nije bilo toga, a nego samo grudni koš. I ja sad pitam u Skupštini, Narodnoj skupštini Republike Srbije, izvinite, ubijeno je toliko i toliko ljudi u Drenici, a ovde smo imali krematorijum u Klečki za Srbe koji su nestali, pa i dece. Na spiskovima nestalih nema dece toga uzrasta. Hoćete mi kažete da su deca, da Srbi gube decu pa da nemaju evidenciju koliko im dece fali, ili je u pitanju ovo o čemu ja sada govorim. Jer vi tim i takvim falsifikatima proizvodite to da prave istinske žrtve, prave istinske tragedije se posle bagatelišu, jer je to po staroj priči, ko 3 put viče Vuk, 4. put kad Vuk dođe, nikomu ne veruje. Upravo to se dešava na Kosovu, desilo se u Bosni, desilo se u Hrvatskoj, desilo se svugde gde je Miloševićevska, Sanu, Šešeljevska, zovite kako god hoćete, velikosrpska politika imala svoje jurišnike. Znate šta se desilo onda? Mene su na sledećem zasedanju Narodne skupštine izbacili, oduzeli mi mandat. Posle mi je sud vratio, ali tad su oni već pali s vlasti. Ali hoću da kažem sledeće. Ovde niko od vladajućih struktura nije spreman da čuje istinu.
A istina, dok se ne čuje, osnova svakog lečenja je dijagnoza. Niko neće da sasluša dijagnozu. Srbija je bolesna. Srpsko društvo je bolesno društvo, koje se dodatno, stalno drži u nivou visoke temperature da bi imalo što veće halucinacije. Takva zemlja nema budućnosti. Ще 3 прашања, кратки, блиц прашања. Зоран Џинџич, Војслав Шешел, Срđan Đoković. 3 работи, нели? А од последното Срđan Đoković имате телефонско јавување, кај што вие напишавте на Твитер дека ви се јавил во некое време и ви се заканува. Da. Каде е конфликтот? Zoran Đinđić je bio moj kolega, mi smo sarađivali, naročito za vreme DOS-a, Demokratske opozicije Srbije, organizovali smo te izbore na koje smo izašli zajednički, pobedili, imali smo jako različite poglede, on je bio, danas se to gubi iz vida, on je bio prozapadno orijentisan, ali ne zbog toga manje nacionalista. On je bio nacionalista, on je bio desno orijentisan, išao je zatim da se od Srbije napravi dvopartijska država, da se napravi, znači 2 partije da se smenjuje na vlasti, da sve ostalo otprilike mora da se opredeli na jednu od te 2 strane i bio je neupitno veoma inteligentan, ali smo se stalno svađali. Vojislav Šešelj je ratni zločinac na koga ne vredi trošiti reči. Сигурно. Зошто е убиен Џинџич? Според вас е кратка некоја оценка, процена. Zoran Đinđić je ubijen između ostalog zbog toga što uprkos ovom nacionalno-demokratskom konceptu, on je bio prozapadni političar. I on je bio okrenut prema zapadu, jer je on insistirao na tome da privatizacije koje se rade idu sa zapadnim firmama. I sve što je rađeno u vreme Zorana Đinđića je išlo na to da uđe što više zapadnog kapitala, da bi onda, brinući o zapadnom kapitalu, ulazile i zapadne vrednosti. To je bila njegova osnovna ideja, i jer je kompletna predaja posle naftne industrije i sve ono što se Rusija posle dobila od uticaja, dobila posle njegovog ubistva. Vojislav Šešelj je ratni zločinac koji je, po mom mišljenju, dobio previše blagu kaznu, jer je on dobio samo 10 godina zatvora zbog svog učešća u ratnim zločinima na teritoriji bivše Jugoslavije. Дури вие велите дека се сомневате дека Шешел си има предадено во Хаг, знаејќи дека ќе има атентат на Зоран Џинџиć. To je jedna od teorija. To je jedna od teorija i ja sam dosta blizu da poverujem u to. Jer je, nemojte zaboraviti, da je u to vreme to bila velika hajka na Zorana Đinđića, da su ovi pro-ruski, anti-haški, jer to je isto, ovi tabloidi objavljivali naslovne strane, ne znam, Zoran Đinđić je ovakav, onakav. U svom slučaju, pripremali su teren za njegovo ubistvo, čak je Tomislav Nikolić, najbliži saradnik Vojislava Šešelja, rekao na jednom mitingu, ako kažete, negde ko vidi Zorana Đinđića, nek mu kaže da je i Tito imao problem s nogom prema što je umro. Pošto je Zoran Đinđić imao neki problem sa nogom, pokidao Ahilovu tetivu, valjda. U svom slučaju, bilo je jasno da se to priprema i iz svega što se posle događalo, sve je bliže pameti da iza toga je stajala ruska služba, iz razloga koje sam vam naveo. Шешел и вашиот став дека кога е во затвор во Зеница е сексуално напасуван. Нели тоа предизвика после конфликт, повикување на двобои и така натаму на... Ne, pa evo o čemu se radi. Taj podatak o njegovom seksualnom zlostavljanju u Zenici sam dobio od njegovih najbližih prijatelja iz Bosne iz vremena kad je on još tamo živeo. Tako da to nije nikakva neukusna priča, jer to su stvari s kojima se nije šaliti. Nego je on čovjek teško zlostavljan i ništa nije tu sporno. Problem je samo u tome što to što je neko zlostavljan ne daje mu pravo da postane zlostavljač. I ne daje mu pravo da dođe u Vojvodinu, da se tu naseli i da počne da, ne znam, u Hrtkovcima čitaju na mitingu koji je on organizovao spisak 17 porodica koje moraju da se isele, zato što su etnički Hrvati.
A treći na spisku, porodica Alekse Ejića, koji je u tom trenutku bio predsjednik mesnog srpskog pokreta obnove, Vuka Draškovića. Znači, najblaže rečeno, čovek Srbin. I sad, u čemu se radi? Šešelj je bio batina kojem je Milošević čistio neposlušne političke... Тука се создаваше приказ на најмлад доктор на науки. Нели се фризираше таа историја негова дека првата сопруга му е муслиманка и така натаму и така натаму. Sve je to lepo i krasno, ali tu postoji nešto drugo. Tu postoji jedan dobar deo te potrebe, socijalističke potrebe tadašnjih komunista, da pokažu kako i mladi ljudi iz zaostalih krajeva mogu da dođu, ne znam, do kakvih visina u svom, ne znam, radu i razvoju ako su članovi partije i samim tim su pametni, vredni i tako dalje i tako dalje. Pa, mislim, zašto je i kako on počeo da napravio Srpsku radikalnu stranku? Pa tako što ga nisu primili da bude u osnivačkom odboru Demokratske stranke. On je hteo da bude u Demokratskoj stranci, pa ga nisu primili. Meni je Vuk Drašković rekao, pitajte njega, nemojte meni verovati. Kad je Vuk Drašković pitao jedno, pa dobro, Vojo, kako možeš toliko da lažeš? Na što je odgovorio, dok je u Srbiji milion nepismenih, ja ne treba da brinem za svoju budućnost. To su jednostavno ljudi koji su beskrupulozni, zato što im više nemaju nikakve obzire, njih ne zanima. Koliko je ljudi platilo glavom te njegove reči, ta njegova huškanja, te gluposti, za koje svi znamo, vratit ću se na Arnolda Schwarzeneggera i njegov razgovor sa ocem. Kako si mogao da budeš deo toga? Pa zato što su nas toliko lagali. Šešelj je ta laž. Šešelj je laž. On ne postoji, on je laž. I upravo zbog toga, kada sam ga izazivao na dvoboj pištoljima javno, sam i hteo da pokažem jednu važnu stvar. Da mi, koji smo protiv rata, nismo protiv rata zato što se bojimo, nego zato što smo protiv. Jer oni stalno pokušavaju da pokažu da ko je protiv rata i protiv tog nešto militarističkog pristupa je u stvari kukavica. A pravi Srbin mora da bude spreman da... i tako dalje, i tako dalje. Upravo je to razlog. Onda ja, tog velikog četničkog vojvodu i tog borca za srpska prava i tako dalje, kaže, dobro, ajde, kad si već tako lako mogao da šalješ ljude u smrt, ajde, evo, ajde ti ja dvoboj pištolju. Je smeš? Ne sme. Oni su kukavice, oni su bednici. Nema većeg bednika od Ratka Mladića i ovoga Radovana Karadžića. Sve su se kleli u srpstvo, samo srpstvo i to je sve. Onda dođete u poziciju da ta ista Srbija i to isto srpstvo za kojim oni izgiboše kao dobrovoljni davaoci tuđe krvi, budu pod sankcijama godinama i godinama, jer oni neće da se predaju. Moj prijatelj Milan St. Protić, koji je čovek srpski nacionalista, desničan, ali je demokrata, apsolutno. On kaže, ja kao srpski nacionalista moram da kažem da se stidim Ratka Mladića, zato što srpski oficir je morao da kaže, moja zemlja je ugrožena, zbog mene, ja sam došao da se predam. Ne treba mi advokat, nemam odbranu, ne treba mi ništa, šta ja zbranim? Vi mi sudite, ja sam radio što sam mislio da treba raditi. Tako bi uradio onaj idealizovani srpski oficir kako ga vidi Milan St. Protić. A ovi, Ratko Mladić koji je bio, dok je bio u Skopju, turbo Jugosloven, je li tako bilo? Pa vi to znate bolje nego ja. Da. A onda je postao turbo Srbin, a sada je turbo đubre. Mislim, to su ljudi koji su samo ekstremni, već u nečemu, a niko ne zna u čemu. Što se tiče Srđana Đokovića, tu ja nemam mnogo šta da pričam, jer je porodica Đoković u stvari jedan mikrosistem srpskog mentaliteta. To je dominantnog mentaliteta u Srbiji danas. Imate jednog čoveka koji je najbolji u nečemu na svetu. I to neuporedivo, do te mere da je najbolji u istoriji. Govorimo o Novaku Đokoviću, teniseru. I to niko ne spori. I to je zaista fascinantno i ja
sa velikim uživanjem volim da gledam njegove bravure na terenu. Onda vam taj isti čovek, a kako kaže stara dobra izreka, ko pogodi jedno, taj promaši sve ostalo, je li tako? Ne možete vi biti i najbolji teniser svih vremena i istovremeno provoditi, 10 sati dnevno nad knjigom. Mislim, to jednostavno ne ide. I on je čovjek skromnog obrazovanja i ja to razumem, mislim, nemojte me pogrešno razumeti, ne podcenjujem, ja samo kažem da nije se orijentisao na tu stranu, nego na ovu. I nema tu šta da se ni doda ni oduzme, je li tako? Međutim, onda dođete u poziciju da zato što je najbolji teniser svih vremena, na jedanput postane medicinski uzor nizu ljudi u Srbiji zato što je on antivakser i smatra da su vakcine štetne. Pa čekaj, dok ljudi nisu verovali u vakcine, je prosječan životni vek bio 35 godina. Sad je 75. Mislim, ajde da se razumemo, je li moguće da je medicina baš tako štetna ako ljudski vek raste i što je smrtnost novorođenčadi ipak došla do toga da je moja prababa imala, 10 dece od kojih je 4 preživelo. A mi u porodici, Bogu hvala, nismo imali ni jedno mrtvorođenče. Sad u zadnjih par generacija. Tako? Dakle, neće biti da je baš tako. Ali ljudi veruju. I onda vi tog čoveka koji je skromnog obrazovanja, pa šta, kad je on mogao da stigne da se bavi istorijom, još mu daju da čita Jovana Deretića. Znate ko je Jovan Deretić? Jovana Deretića koji tvrdi da je Hrist propovedao na srpskom jeziku. Pa mislim, kako kažem, uopšte ne vredi razgovarati sa čovekom koji je očigledno, ta dijagnoza, ja mislim da je F22. To su deluzije, to su taj tip uverenja pred kojima argumenti ne vrede. Da spominjemo aramejski, da spominjemo vreme, konteksta, ne vredi ništa. To za njih ne važi. I onda dođete u poziciju, zašto pričamo o srpskom mentalitetu, da taj čovek, zato što je najbolji teniser svih vremena, postane medicinski autoritet za veliki broj neukih ljudi, postane nacionalni heroj, jer identifikacija sa njegovim uspehom, koji je on postigao svojim mišićima, svojim znojem, svojim povredama, svojim zalaganjem, najedanput je stvar nacionalnog ponosa. Dobro, lepo, eto, ponosni smo. Pa sad treba, zbog toga što smo ponosni, što on dobro prebacuje lopticu preko mreže i ume da vrati neverovatno dijagonalu ili paralelu, je li to sad razlog da zbog toga, kada on napiše Kosovo je srce Srbije, imamo masovni orgazam ovih impotentnih nacionalista, kojima je to vrhunac užitka da se to desi. I najgora sad stvar u svemu tome. Na to se nakači njegova porodica u obliku njegovog oca, koji je jedna, kako bih rekao, jedna obskurna figura, zlostavljač, nastavno što je nevaspitani dripac. To, ajde, ostavimo na stranu. Koji najedanput na tom talasu pomisli da sad, eto, pošto sam ja učestvovao u tome da moj sin bude neko i nešto, pa nije on trčao po terenu, nego Novak. Sve ja razumem, sve žrtve roditeljske, ali uspeh deteta, kakvo dete, ima 37 godina čovjek. Kakvo dete. Da mene pozove Srđan Đoković, našavši negde moj telefon, kaže, šta ti pričaš da Novaka ne vole? A ja sam samo rekao da tu postoji problem u komunikaciji, koji je prouzročen upravo takvim okruženjem, kao što je taj dripac Srđan Đoković. Vi napišete, neli, koga imaš ona teza дека то му го прават бидејќи е Србин за Австралија, нели? Минатата година и напишате, не ти го прават поради Австралија, ти го прават бидејќи не си вакциниран, макар че еден така отприлика. Ne, ja sam rekao vrlo jednostavnu stvar, da ovi su me napadali što sam pitao gde će da učestvuje na Australian Openu zato što se nije vakcinisao protiv COVID-a. Pa magarče jedan, mogao si da budeš najbolji teniser svih vremena posle tog Grand Slama. I ti odustaneš od toga, a ceo život si uložio u tenis zato što ne veruješ lekarima. Šta je s tobom?
Pa da nisi vakcinisan na rođenju ne bi doživeo uopšte da igraš tenis. Umro bi od dečje paralize. Međutim, onda je to što sam mu rekao da je magarac u tom smislu, ne pokušavajući ni na jedan način da bilo koga uvredim, nego samo da osudim to budalasto, dečije, infantilno inaćenje sa svetom. Mene zove Srđan Đoković da mi preti ako još jednom ga spomenem, njega ili njegovo dete. Pa je sad, on čoveka koji je najbolji teniser svih vremena, ima 37 godina, kao to je moje dete i ti si rekao da njega ne vole. Pa ne vole ga zato što ste napravili od njega u socijalnom smislu budalu. Doveli ste ga u poziciju da čita tekstove koje su pisali provereni paranoici, ludi ljudi, kako ga, lud čovek, ovaj Deretić, budala. Pa sad tu, ne znam kako se na makedonskom kaže. Budala. Onda je budala. Budala, univerzalno. Univerzalno budala. I onda me taj siledžija Đoković zove da mi preti kao, ako još jednom to reći, ne znam, ja ću da ti ne znam šta će mi raditi. I onda još niz stvari koje neću iz pristojnosti da ponovim. Ali mislim, to je apsolutno nedopustiv nivo komunikacije. Jedino što, to možda mogu s nekim drugim. To ni mogu možda sa onima koji im se dive na primitivizmu. Govorimo o Srđanu Đokoviću, ne govorimo o Novaku. Govorimo o Srđanu Đokoviću i njegovom toksičnom uticaju na tog zaista izvanrednog sportistu svetskog glasa. Čekajte ljudi, bre, o čemu mi pričamo? Kakve veze ima tačno ko je uspešnije prebacio lopticu preko mreže sa tim da li je Kosovo ovo ili ono? Kako to da Nikola Jokić, najbolji košarkaš NBA lige već koliko godina, ni jednom nije dao ni jednu političku izjavu? Je li tako? I onda sam ja to i upotrebio u jednom mom nastupu, rekavši da, eto, Novak Đoković je nesporno najveći teniser svih vremena, ali ga ne vole, a ovoga obožavaju Jokića, zato što je Jokić iz Vojvodine. Pošto oni Sombora, ja? I napravim tu malu šalu, na što se podiže ovaj kabadahija Đoković Srđan da mi nešto preti. Dakle, to vam je Srbija. Imate neupitne vrednosti, jer čitava Srbija visi o uspehu reketa Novaka Đokovića. I otprilike, sada, pošto je Novak to uspeo, eto, svi smo mi Novak i svi smo mi Nikola Tesla. Imam ja samo jedno malo pitanje. Koliko je ljudi otišlo da kopa kanale u Njujorku, u koje se polažu električna mreža ili tako nešto, kao što je to radio Nikola Tesla, da bi onda tamo se izborio kao američki državljanin, poreklom iz Austro-Ugarske, je li tako? Za to da postane simbol za nauku 19. i početka 20. veka. Koliko je njih otišlo da to uradi? Koliko je njih otišlo da se tamo bavi naukom? Koliko je dece odlučilo zbog Novaka Đokovića da postane najbolji teniser i da kao on od svojeg 4. razreda osnovne škole više nikad ne ide u školu i ništa drugo ne pročita, nego samo kako će da lupa lopticu. I da ceo svoj život i egzistenciju stavi u to da li će mu se, ne daj Bože, pokidati neki ligament u ruci ili nozi. Jer ako se to desi, njegov kompletan život prestaje da ima smisla. Ja upravo o tome govorim. I upravo zato je u Srbiji to kako je. Najpopularniji su ljudi koji žive u zatvorenim prostorima i tamo se na njima iživljavaju produkcije time što ih teraju da rade najgore i najponižavajuće stvari po raznim realitijima, ali njih svi poznaju. Njihove sudbine su stvar opšteg razmišljanja. I istovremeno, da se vratim na ovu tragediju u školi Ribnikar, jer ona mora da se o njoj govori. Da se govori o toj tragediji, onda dolazimo do sledećeg. Nipodaštavanje tuđih života, van grupe, nužno, po istraživanjima koje su rađena posle Drugog svjetskog rata o ponašanjima unutar ljudi u Trećem rajhu, u SS jedinicama i tako dalje, nužno dovodi do toga da prestaje da se poštuje život
iz svoje okoline. Ne možete vi ne poštovati tuđ život, a poštovati svoj. To ne može. Na dug rok. I upravo vam je to. Ne može se živeti od pobjeda Novaka Đokovića. Naročito se ne može živeti od toga što porodica Novaka Đokovića, oličena u njegovom ocu, uzme i kiti se tuđim perjem. U ovoj zemlji imate jednog Novaka Đokovića, koji nije u ovoj zemlji, nego je u Monte Carlo ili gde je. Imate jednog Nikolu Jokića, koji nije u ovoj zemlji, nego je u Denveru, je li tako? Imate jednog Nikolu Teslu, koji nije čak ni rođen u ovoj zemlji, a u Beogradu je bio 24 sata možda, kažu da je bio, ja ne znam, ali nije bio više od 24 sata u životu, sve ostalo vreme je proveo ili u Hrvatskoj ili u Americi, je li tako? Sticajem okolnosti bio pravoslavne veroispovesti. Hoćete mi kažete da je to dovoljno? Ili bi mnogo više za ovu zemlju, Srbiju, značilo 3.000 ili 30.000 mnogo manje uspešnih, ali stabilnih ljudi koji su spremni za ovu zemlju da žive. Tih 3.000 ili 30.000 nemamo, jer ih je ova i ovakva politika oterala iz zemlje, a na njihovo mesto dolaze bitange tipa Srđana Đokovića i sličnih. I onda, šta se ko čudi, gde smo sad? Janak, hvala mnogo. Би беше задоволство. Повеќе од саат и пол време разговаравме. Се надам дека ќе имаме прилика за уште едно или две интервјуа во наредниот период. Јас уживам во интервјуто. Јас сам на располагање. Живели. Хвала многу.